Ćao ljudi, evo uzeli smo novi stan da radimo. Napravio sam slike jutros, veliki stan, 90 kvadrata, ima dosta posla. Uglavnom ide sve u bojama, što je lepo, bit će lepo za slike, ono u belo, sve kad ide, tamo je prokišnjavalo. Ali hoću da vam pokažem jedan fenomen koji niste vidjeli u životu. Sad ćete ga vidjeti, evo ima ovdje se krpi i ovdje malo, inače moleraju stanove. Ovaj fenomen, ovo ću vam pokažem. Namjerno sam namazao podlogu da vidite koja je to količina žutine. Ovo je sve od nikotina, čisto da znate, čovjek ovdje radi, ovo mu je kancelarija, ne gasi cigaru. Ovo je, znači čak se možda ni ne vidi toliko koliko je žuto, verujte mi na reč. A sad ću da vam pokažem koliko je žuto. Ovo je podloga. Podloga je inače bela. U tu podlogu sam stavio jednu smesu koja je još zabeljuje. O tom potom za tu smesu, da kažemo, to su neke majstorske tajne. Znači ona je bela. Ovo je valjak posle mazanja podloge. Znači ovo je sve što vidite, katran ili nikotin, šta već se lepi na zidove u pušačkoj sobi. Znači ovo je žut valjak. Toliko je katrana i žutine u ovoj sobi. Čisto da vidite ovo, pričali smo o boji, još je nisam probao. Probat ću je, 32.000 koja košta, napravio sam jedan prilog u vezi toga. Ovu sobu ću gletovati, nadam se da će glet ovo pokriti, jer ovo je možda i najgora soba u kojoj sam radio što se tiče nikotina i cigara, i ona svakako ne može da bude iste cene, recimo kao ovaj hodnik koji treba se oboji u belo. Tako da za sve postoji zašto, zbog toga, zbog ovoga i tako dalje. Eto, čisto još jednom da vidite, znači ovo je beli valjak u beloj podlozi od žutog katrana. Tako, svako dobro, bit će još videa, bit će još slika.